UMLA kamaulai uba PT saw kami ula penpau ke jis ngungu ke bakrau ya menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ubalakan thup lang ya kamaulai ha ka thup ki census town ki ban toy no nang ni shakhmat ya ka scheme si spasngi katiga jingkran jeng UMLA ka de halor bo menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ula pen bena bakidan hadu arpo khandai teli ki census town kin yo ban pentre lang ya ki scheme ki bawan lang ba ka MGN rega lani ka scheme si spasngi ka ba kim pajiyo menuru pra kumtung ana job yang tu ka sngi ba job kum emily job mulai consultancy mengala shim mi ka yani scheme kum boleh top priority bis otho kalau ni hapar tu makan ka bai ma borok ngaga juang ba ka roi ka par jong consultancy ka shong hau emily di kum nom ikhpat hi hai bo barit namar mangadon opposition nak pergi mutala dan saus nam tam borok ki issue ki borok ki issue ki beri nak benda jong ka konsensi tengah projek bahapa o assembly kan ni kemen rega scheme dan ni ka scheme his passing dan ni menta kan ni ka job card ke mengyong nak le jong la kren bahapa assembly hak badi bat ka namta ka mulai wal hau juga po nang kaman tip hak ni singi om tang ka mulai gabanio ya kanika scheme si passing dan ultimately ki snong kebetulan po is kasils gabanio amata ya kanika scheme si passing but nak ultimately ki snong ultimately jong ki snong dan po is kasil kamulai ka long away but hamulai dan ultimately snong ki banio amata ya kanika scheme si passing yani si passing di kemud hadi melalui launch ni ya kan program ro minister pan ngai scam muslim show kemud bagni ka atli snong don populai bar kumjuk atli snong ke don is hasil kini ke sio nam tai ka jiman toy na kan ka scheme si spas ni ka si spas ni ke ba sarkar pan kemangala I metla menteri kam pro away jong ka apa jong ka jela jungi pa india hi pro ko ki pai ba ke long jiman toy ka jiman toy ki pai ba ki yo bela si spas ni maka ni scheme aspa tam sismi aspa tam da sis pas ni kalau arpo arjar hujar tam haka sistem demot ki brio ka long shaka jehu bakrau amar ha sistem ki shaka account jo ki brio ka pai ka bisa arpo jar tam ka bisa shaki te kata what simet ke yo ma bele ki yo kam te ka benda ar ka snong ka thau ka yo mata ye ka development nang ni ki yo ya ki lenti ya kejan nang ni mata ki yo ya kelti kali nang ni mata ki yo community hall nang ni mata ki yo ya ki ni ka water conservation pelang nang ni mata ki yo ka storage tank nang ni mata ki la dengan scheme shimet ki scheme repair ki don mata hang ni lon nang ta kini ki beduk ki besok Keduduk pesuk ke Badan Jaka.